Ko ia tētahi o ngā kai hoko whare I te rohe o te matau a Māui, kei te takahi ara Hall Tina Chamberlain, maroto atu I tana whakamahi I te reo Māori I te wā e karawhiu ana ia I te hama tau hoko hoko. Ko ia ana ke te wahine I whai tūranga I te whakataetai kai hoko whare REINZ o te motu. Ko tērā whakataetai te wāhi I raranga atu ai ia I te reo Māori ki roto I ana mahi. Kei te whakapanonea Tina Chamberlain I te ao hoko whare. That I really did want to lead the way in something, and I felt that Te Reo has a place in the arena of auctioneering and nobody's used it. Our highest bidder, whose tono or bid that I accept. I timata ia ki tēnei momo mahi e ono ngā tau ki muri. He oi I taua wā tokorua noi ho ngā wāhine, ko ia tētahi. Somebody that was quite high up told me that no female would ever win the New Zealand title or have a chance at it. So that was a challenge for me. I tērā tau ko ia te wahine tuatahi ki te eke panuku I te wāhanga tauhou I te whakataetai āmotu a Reigns. I tēnei tau I kapo ia te tūranga tuarua I te wāhanga matatau mo te rōpū Apollo. Tēnā koutou katoa. Ko Tina Chamberlain aho. Well, I can tell you that it was a real talking point for the judges. They went into debrief. While the scores came in, it didn't have any effect on the scores, but it did become a talking point that it went around, like, is there a place for it? And what's transpired is that it was a really positive conversation. I'm going to count it down. Tahi, roa. Aha koa kei te ako tonu ia I te reo Māori, ko tāna e hia ai, kia kōrero tia te reo Māori I te ao hoko whare. Aroha Treacher, te karere.